nk'uko bisanzwe rero ntangira mbabwira gukanda subscribe ubundi tugakomeza nkabagezaho amakuru n'abateguriye kandi amakuru abatariho ivumbi. Abaherwe 10 ba mbere b'Abanyafurika batunze miliyari 70. Banyarwandakazi twabazaniye za ntebe z'imigano turazikora ahangaha dukorera ku kiraro uva Nyabugogo ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788444488. Kaze muri Bambo. Babonye izamuka rikomeye ry'umutungo wabo batitaye ku mpinduka zikomeje kuba mu bukungu bw'ibihugu bakomokamo. Abo baherwe rero nibo mu kanya ngiye kuza mbabwira ngaho kanda subscribe ubundi dukomeze. Na isegonda rimwe ukareba hasi ahantu handitse subscribe ugakora ku nzogera ukajya ubona video cyashya naguteguriye. Uyu mwaka rero wa 2025 nubwo ukiri mushya ndavuga mu mwaka wa 2025 wazanye impinduka zigaragara mu butunzi bw'abaherwe ba Afurika. Mu gihe rero iyi si yose iri mu guhura n'izi mpinduka, Afurika yo yahuye nazo mu buryo bugaragarira buri wese. Urugero rukomeye ni umuherwe wa mbere muri Afurika ariko Dangote wo muri Nigeria, ndakeka umuzi cyane. Ariko Dangote wazamuye rero agaciro k'umutungo we hafi kwikuba inshuro ebyiri kubera ibikorwa bya Dangote Refinery. Muri Gashyantare umutungo we wageze kuri miliyari 23.9 bimushyira ku mwanya wa 85 mu baherwe ba mbere ku isi, avuye ku mwanya w'144. Urabyumva, yavuye ku mwanya w'144 ageze ku mwanya 85. Ni ibintu bikomeye cyane. Ubwo rero muri 2024 nibwo yari kuri uriya mwanya w'144, aho yari afite umutungo ufite agaciro kangana na miliyari 16. Afite miliyari 16 z'idolari, none ubu ngubu akaba afite miliyari 24. Urumva ko hiyongeyeho miliyari 10 ndetse n'ibice 6. Urumva uwo mugabo. Mbere yaho rero umuherwe ukomoka muri Afurika y'Epfo John Rupert cyangwa se Rupert niwe wari uyoboye abaherwe bo muri Afurika mu kwitwara neza, aho yari yungutse miliyari zirenga 3 mu mutungo we. Mu ntangiriro za Gashyantare yari amaze kongera miliyari 3.32 z'amadolari y'Amerika ku mutungo we, nk'uko byatangajwe na Bloomberg Billionaire Index. Ubwo niyo twavuga igaragaza, yandika ku bakire, ku batunzi agatubutse hano muri Afurika, Bloomberg Billionaire Index. Muri icyo gihe rero umutungo we wari ugeze kuri miliyari 17, avuye kuri miliyari 16.7 z'idolari. Mu gihe rero cy'ukwezi kumwe gusa nibwo yabashije gukorera kariya gatubutse nahereye hejuru ndimo mbabwira. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 rero nta muherwe wo muri Afurika wari ufite izamuka rigaragara ry'ubukungu. Muri Mutarama rero nta n'umwe muri aba baherwe bari ku rutonde rwa Bloomberg wari ufite impinduka nziza mu mutungo wiwe, nk'uko bikunzwe kugenda mu rwego rw'abaherwe. Agaciro k'umutungo wabo kagenda gahindagurika umunsi ku wundi. Rimwe na rimwe bagira igihombo, ubundi bakagira n'inyungu, ariko hari igihe inyungu zibageraho bigatuma batongera gusubira inyuma na gato cyangwa se vuba. Azongera rero gusubira ku mutungo wa miliyari 16 z'idolari, cyangwa se niba azaguma hejuru ya miliyari 20 kubera uruganda rwe rwa peteroli. Reka tuzarebe niba azazamuka cyangwa se azamanuka, ariko ikigaragara cyo azazamuka bitewe ukuntu ibiciro biri kugenda byiyongera buri munsi. Uyu mwaka uracyari mushya, nturagera aho ugera ku buryo wavuga ati amafaranga bazajya kubisoza umwaka bagize bagabanutse cyangwa se ugeze uko biri kose zaba barazamutse, bikaba ariko tubyizera. Uyu mwaka rero uracyari mushya, bikaba bishoboka ko imiterere y'urutonde ishobora guhinduka bitewe n'uko isoko ry'imari n'ishoramari rizagenda rihinduka mu mezi ari imbere. Dore abaherwe 10 rero
bo muri Afurika bitwaye neza kurusha abandi mu mwaka w'ibihumbi 2025 kugeza ubu ugereranyije n'aho bari baratangiriye uyu mwaka, hashingiwe ku rutonde rwa Forbes Real Time Billionaire Index. Kuri uru rutonde rero umuherwe wa mbere yitwa Aliko Dangote, niwe wa mbere, akaba ari umunyanigeria utunze miliyoni 24.4 z'idolari. Ku mwanya wa kabiri ni John Rupert uturuka muri South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo, ufite miliyoni 13.6. Urumva amafaranga yose arusha umukurikiye, amurusha miliyoni 10 zose, miliyoni 10 zose z'idolari. Uwa kabiri rero ni Nasefu Sawiris wo mu Misiri, afite miliyoni 9 z'idolari. Umwanya wa kane ni Nagubi Sawiris, nawe ni umunyamisiri, akaba afite miliyoni 5 z'idolari. Hagakurikiraho ku mwanya wa gatanu Nikki Oppenheimer Family, ubwo ni umuryango wose baba bateranyirije hamwe nawe no muri Afurika y'Epfo, ukaba ufite miliyoni 10. Wakwibaza impamvu bawugize uwa gatanu kandi arusha abantu banyamisiri, nuko bo babafatiye hamwe nk'umuryango atari umuntu umwe, ni famiye, ntabwo imari yabo ituruka mu muryango umwe. Ku wa gatandatu ni Isadi Reblaba and Family bo muri Nigeria, urumva nabo muri Algeria, akaba afite miliyoni 3 z'idolari, nawe ni umuryango, ntabwo harimo, mbese ni umutungo w'umuryango wose, ntabwo ari umuntu umwe. Ku mwanya wa karindwi hakaza Michael Leroux wo muri Afurika y'Epfo, nawe akaba afite miliyoni 2.1. Ku mwanya wa 8 hakaza Kusi Beka, nawe no muri Afurika y'Epfo, ufite miliyoni 3.3. Bagakiraho uwa 9 ariwe witwa Muhammad Dewji, akaba ari muri Tanzania, ufite miliyoni 2.2. Hakaza ku mwanya wa 10 witwa Patrice Motsepe, nawe akaba ari muri Afurika y'Epfo, kuri miliyoni ziwe 3 z'idolari. Ubwo rero urutonde rwari mbazaniye rw'uyu mwaka muri aya mezi n'andi mezi ari imbere bizajya bigenda bisimburanwa bikurikirana, nzajya mbagezaho aho bigiye bigera nk'uko bisanzwe, mba nabagereyeyo bashakira amakuru ukwiriye kumenya muri uyu mwaka. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bye bye.